kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyabyo kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi genera umuntu wese gabanya papa kandi genera umuntu wese ai kandi genera umuntu wese kandi genera umuntu wese Imana we Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya zose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyane kandi genera umuntu ibimukwiye mugiye cyane. Tuzamura icyoro cy'Imana amaboko naheke. Igihe kimwe bigeze kumpanurira ngo muzogendera mu ndege twari tutaranayibona twatuyirangiriza mu kirere kamba mbona ibi bintu baramfunyikiye kabisa ariko Bwana sifiwe. Icyo si cyo gitangaza. Bwana sifiwe. Yesu Kristo abigishwa biwe sinzi iyo bari bagiye bashike ngo bakiza abantu barangize gukiza abantu baraza barabishimye bari kwihaya ngo twakishije abantu. Yesu arababwira ngo timwishimire ibyo ngibyo ahubwo ngo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Bwana sifiwe. Bwana tukuzwe. Ibyo ntabwo ari byo bikomeye. Igikomeye nico Imana yampaye. Bwana sifiwe. Turabashimiye. Imana ibaho umugisha. Ejo bundi nararirimbye hariya hakurya mu bukwe. Undangiza umuntu wari wakoze ubukwe arambwira ngo ninyitore ibintu bibiri. Unitore ko azompa ikayifata rembo cyangwa urupeta. Nago rurahenze. Tiruhenze kofi. Rurahenze. None simpamenye ukuntu bazagabura n'uwabo ariko byose bizagenda neza. Niba hari Imana yavuze ku buzima hagarara
isoni